Ya fatalofa tune fiafi le sofa malo ia superiso le paia le au fa fonga ia mai tato uma u fai ona mau manene fa salalaunga apitoas fatalofa isunga fa fenga taulangi ia mau to fletua o fe lava se la fanga o e ngalu ai ia fatalofa tua sofa malo ia superiso malo se fo manuia aftai ia no mau tato fesota ia ilunga te pega te failani ia asia te fo ilo mota tato tu fa ile ni po ile nga luenga fa missionary pe ona ia ni por kalame ia fa talo fa tu fo inai au sina o lo fai ona mau tato maftanga ia mo so scary siano e fia nga luenga fa missionary fa talo fa tu so fa manu malo ia superviso malo se fo manuia e fia foi ne fia fi ua ma ole maftanga e fe do ia ma sunga fa fe nga ia kupa fui ia tal noa ma tu fai foi ia le mata mo fio le tua nga lo fa missionary ia fa talo fa ti lo sunga fa fe nga basta ia va talo fa le fia fi le nei va talo fa tu le ona le tua su e su ape ia mo ne no tau fo tatu felo iai sa lo ia wa fa fo sina leva o misia ni pro kalame ia vi ia le tua to e mo ne no felo melana ona mai fo ia i sunga fono ia fa talo fa tu wo pa anga o lava e o fia ia mo le mawina fo le fa so ino le upu ia ma te fa talo fa tu le fia fi nei e le si ato toa pe ona na wala ba telo taimi ia na lava le mano le tua e fa mtala loto ia lana upu fo ia me se fo o fe au la tano no ai i voi taimi fo ile le vaber tu tala ia pe sasi se fa longo fo i ile me le tusa mo lo tononga ia woni ve ma se me fo le fa va tu ia lo finalo ia na no tainga ia lo tu lava se le ni le ia va tu ni masei ia la me o me le tua ia fa so tua ile ne fiafi ia ne fiafi ta lo fa ia mo malo datu au fa longo ia ta lo fo ile o na le tua via le tua isa lo ia ole tato o fa fo ole proclame nei o fa ina ole why mission why now la le mafo anga o fa ye ona fa pe na ona tato ngalu fa missionary ia la fo ta wo mana mi ai taimi nei ia fa manu watu ole sa te ngai mausunga fono le kalesia ia le la uto te liu mai o te mola no te fa avon tato proclame ia la tato amataleni fiafi ole al fiafi nei fa pitoa lava se tano no anga ile atunu o niwe o niwe pe ona sile fia tato o le isio na ingoa o le Savage Island ia o te le lopo le fa sa mo le Savage Island a tau le Savage Island e pingi o io ka sa wa ia ka le Savage ia mo tau tia le fa ka tau mau o le sa wa le me ngata mai e tau a o ni wela ona o le tala anga ma le auala na fa evanga lia ina le atunu o ni we e tu sai ma le fa matalanga fa mau fa pe o tangata ni we o tangata no mai Samoa o Tonga ma Tahiti ia ona o le fela tai tele o le ngana o le very similar tele le ngana ni we ia matangata mai Tonga ma Samoa ia masalo ai o taimi ho le fe malanga ia tangata mai ile ai mai le no le tunu i ma tu motu ho il Pasifika o tangata ni we ho ia kai pe o tangata Samoa na foi o lato chino o le asolusa funo unit tasi fitu fa na tiskama ai James Cook ni we ia e tau nu atu la James Cook wale mana ia tangata ni we o le lono winga o se vai mea po le 1600 ia po le ata usanga no o tangata ile ai wa matano po le mea le sa foi le fe malanga i o tangata o fa matalanga la fa mai ele I mafai James Cook foi le ona seto ile aide no na o le sa wow tangata ma le pui o tangata foi le lato la ele
le fa matalanga lai fa maunga mai o tangata ia o le matua isao wala o le matua i fe aia e matua i le aise ava noa e mawhaina whaatanga e tangata ni ue ni para langi ma ni tangata ese hotunu ea chola toa tunu le ala na wha ai ngoa i loa e James Cook ni ue o le Savage Island o winga hui o tangata malato me whai o le whamatalanga la whai mai e tele ni wha ni tusinga hui lele a James Cook na wha mau i lalo tala anga o tangata i ni ue ma le whi ai o tangata ni ue a o le mea la matango fie o lele lau sunga fui e le i mawhai e whamatalanga i o na wha fefe i o ana William e alu avel tala le lei i ni ue Ewa e peo na mana ia fo i leo tata tano le nuu le pole island o ni wea ia mali ngole ni whai ngoa i le tamaloa leo Captain Cook ia ue mataulia peo na e ta ua fo i le wha mumonga me mafua mai tangata ia no fo ia nuu pe fo linga o tangata lela ve ma Samoa e ono le lanu ia me se fo ngangana e whelatai an pau me se se yolo ta ua de tala fe me whasinga pupu ke lo lau i wea peo le sina mea lo ta ua fo ai pe lau na e ta ua fo o le o atur te malo le po le palangi lea e iei winga na ilo e te malo lea e foi tu singa fa matalanga ia o tele lau tu singa no vai foi le fe me istanga e sa le ia le fa monga ma me na tu sia te malo le o e foi o Captain Cook no ona o fai ma fai ngata foi le tangata foi no ia ni se pala langi ona o foi le ngono fai ngoa ia le ai a pe la disi menga matua sa ia ma fo fango isi ma loto isi sa le ka kaunga foi le tu sia o pe ai te ia mala foi tau o le tau le le alu te malo le mana tu singa o me tau dia fo ia ile me le loko fa sa mo fo ile le au nga lu le fo ia se me au ia ta o me ia fa mala mala fa i lo me ile to nga nu le ni we ele to nga wala fe me tala fa ko nunca milos ka malo e mo kwa ke nga ka o fa ko fo nga ma nga li ali mai lunga ia fo dingo tangata o le fo dinga nga ka be lo ku ke mi ia a wa fa ka ia fe me o ali ali mai lunga le me ka o le mo maka fo le mo fa sia o le ika ia o tangata male le fia masangi fa o me o mana le ta uai e me se langa me mau penga ia polisi langa me na ainga langonga e le fo e te malo apele ai la le nga ia tu si me fa ingole le fo le nu le ao o le nu o tangata fe ai po le nu o io o le me fo le o te no fa fitaia ia I fa mo nga ia ona mai a Captain James Cook ele to ia ma se isi tangata na toe na ia se palan that's right o ile na toe a fea ia niue ia ona o le wo fa mo o le matua e fe ai o tangata o le palangi lona lua na tu vai niue o Ioana William ele aso sfulma le ivo uni le tasivalu tolu se fulu o lono winga la ana fa pea se me ta lia ni we ta imilea o longo winga e tau sanga fa tasi sa mo mani we pe ana fa pea la to te talia tale walu ngol malanga le Ioana William le no o ta le sa mo I rejected like that ta ni we o fa mo fo ia ai fo ia a James Cook Pena Tilly in a stale lotto Ioana William. John Williams had a very brief time. Ele matangata niue. Ele taimi na fea. Ole ava noala le lote feita uti famo monga ia. Na alu Ioana William ma ave tangata le ngo ia wea mani umanga o tangata niue. Le na fe mai na ave ilungo le va. Ona o ile o tangata lea ile tala le lei e winga ia Yesu ale famo mo Ioana William e to ave ia wea maniu manga e ave o e niwe to e faiele la no winga le onga le sa fai lungo le va e matauli o e na lua tu te malo ave nga lua ko tangata to lua mai ai tu taki o famo mo e ave o niwe e faiale e va ku reject mai
na mai le ona le tate tatano me komisiona me komisiona sulape o le mea tia le mai I fo le o siata le fata tia me na tau o le strategy le fai te maloa na luatu foi te ena mai ma kaudio ina umatulo ia Captain Cook e le ito ia se ia a tangata lona lua le nau iai o la tu la te maloa o le mafofo tangata ia wa tangata o Captain Cook o ka foi le sue motu sue lu ai lo ilo ai luatu tangata lo lua ilo ska ka foi le o ka foi le sue nganga mo le tua na lua kula ma tangata lua ina mafofo foi le ata fai tau iai fai mai na ma lili kwa ko lua le ngol wa ko dia no fai tau de fai mai ai on vol fofuanga bila mo tu to lua le e fai tala inga a fa menga ma lili kwa fo le wala va kala fo le sa e nga ma lili ko lua le fia ngofo muso ngofo a vai ole mete ti strategy ka maloa I lona la ma fo fau ole me pito I sili no fai ngofia lo te ena ia ole au mai o tangata mai ini we anu mai wa fa me ini sina te na fo ina la to so tai na ma fu ai ona ma fai na ave to lua le o ni manga ma le linga o we lo no winga ole ma fo forte maloa na Paulo awala ma fai ai ona ofi le tala le tu ole o tangata no wa le singa strategy sa faonga ina tele missionary ma to hola ole partnership ole le missionary pa e matangata fo io atu motu fo le pesa resources pe na o mai fo le para langi resources ole manpower o le manfati no mangalo pe asa fa ye na itangata lavo ole atu motu wa le sina me le pesa Volele la wa u so ngana me la u research nga fai sa fete na ia fo lele wole fia fo ia na isi tangata fo ia sa fa maunga ia tala ono me vole pe fo linga mai o la mense na vanga o para lang ai le o mense de inga ia kanga ka indigenous people ia na la to fo ia na nga la wa ai le partnership e le o se me fo ia va pe o yu wa le mai lunga o yu e la wa ai le partnership nga ye ke minga le early stage o le tau mo le tele pe sari source ngai ka ko uso para lang ai fa tino men power ho le indigenous people ia le lato ia le ngaruenga wa ole sia me ke le foi sa provide ngai para langi ke minga o le training ia kai pe la ola wori yo we mani umang pe o me hole le ono ola mala malama la to dalele pe o me na provide ia para langi le resources ma resourcing hole ia ai fa ngai na itangata Pacific Islanders hole le spearheading le ministry ai te lo tilo pastor ai ole ngamako I wa ka ne strategy ma I don't think any pastor afo ka ke ignore inga le afo le pattern le na fa ku le na fa missionale me hole ana vidia pe resource yo na vidia mutangat ya ma inspire la to ya ma encourage ya ai hota to tomata fa tinonga I wa pino ta ufa nei ya to wole no to mai tu taki ma vidia mu no fa mo tu yo ya matolia pe wale lo musu na itama no fo le piket ko wale o no fo le mo babai ana o se Samoa le se fa se o kinyanga no va wale ali va pe to la no mai o fa mo o roi a yo ma ngai no fa mtala mo fa ta fa mai lord kamalo e isi me nga ko wale a le o ka piki mai a wala le pe o sa no nei wa singa strategy fa ito fa ngai to no ta to I mo me ta tu te nga ia to no o le ta to ba ai le fo ile le me fa ngo fie mo ta to wa ka ku ki fa ta to wa tu tala ia fa ta tu te lo mam lama pa la ka tra le to no pa o le me fa ngo fie mo ta to o le mai tangata nei o na fa so ni le ia yo no so ni le ia ta to ia fa ngo fie ta to na to wo tu to no mai lord to inga tangata le tu to no Biol ma fuanga na yu se na ngono tomalo. Fo le o mai o wea ma fo I ma ni manga. Wa le simia fo le one of the picket parts fo le picket parts fo le me o le ngano fa missionary o me fo le training o missionary le cross culture mission me o le wato missionary ale ma le culture ka au te no ela te tino wala fa itau pe le sa fa o ngai fo ile na itato so para langi ia na itanga ta fo ile fo fa tala le ina
ia maave ia ile maanga le tuspa ia a wala already wa ia i la tole maanga ile culture ile la culture ngana ia le sina me pe au tilo nei la this will be one of the most effective for ile strategy ele nga no professional e kai pela on mele o ele nga la o fe ngi South Africa wai no malanga i South Africa mo tilo en nga o le tele la o nai o nga no fo ile mo slums leo e ko kele o tangata na ye ele malama tele le fa palang e se la ko culture wai o tangata na o mai folele isi African countries la la mo fo na mo slums o ia o te tilo nela ia o le effective o le mele o le fa nga o la to tangata e ba wan me o le ave o le tele le ma train ai ko reach ai la ko tangata ia tangata la o la to wala malama ngana o la wele ko pau le mea o le ave ia o le malama angol tu spaia ia te pela la tilo le mele na tupu le early states o le mission le Pacifica io wa pele ta o sulu apel mele a ia fa no mai foi se tasi o no le fu le ile ya november ya lun malanga fo ile le Africa missiona a pele ta o le ngale o fa faingo fi ona la witanga te tonu Africa o mana le ile to ainga me atu la malanga o la wilo le al me fainga le tweeting o tangata ma e wa i fa al me mo le fa sa mo fo le ku lo wa o malo vale male ma so fa fo le fa pe le vo le fainga la ku fa sa mo fa Africa le te tauna ma fo ile o le ka to Africa o le ato nga me lo no bingo o me na tau o le ngana lo wi tanga te yo ine fa faingo fi nga nga pela o me le o fa ye e yo ni vidia mu ya fo ya ni manga ma we ha le si me volele na no tilo atule na avela mantono atule vila mu ave wea maniu manga ia ai te wo mai ole fa mo na mai volele fa pe e o mai volele train va nga le i malua i Samoa ia ai te wo mai fitau mi mal matang ia le ko pi o volele o i raiatea i Tahiti ia o ngelo le Tahiti yo ngala pingo ngofo i pepe tau sanga pe luto sanga o haida o di o weama maniu manga ho e tangata ni we na avion William ya ona toe avela ia lea toe fo ila wali e ni we ya no atu tamu fai fo ile ta la ile ta le ni we ya al fam talanga la le o te mawa ya ole tilo atu fo ile ele ima fai e wea maniu manga fai ele nga ruenga foi ele pe ole mafo fau tangata ni we na ia ole lotu kirsiano ole lotu me apala ole me na le ole ungala na ia na fasioti ni we ia wea masiontama ele tasivalu tolu vole ia ai to so ia tu ni manga ia o ko sola le va o le va fa ngoka America nga sola ia ni manga ia o so langa la le fo le ni a ni manga le fa mai le na o ile mal tangata le e ngoa ia penia mina o le si fo ni we o le so langa la le le va mai so la tu o lo sa mo yo ta ua sulu apele me le tupu e vai yo ina watu nei tama nei ko dia ko lengi ngol va ina te le wa la tu to afia tu ina ma tu ina i Tahiti i vai te i ma fo fa urta malo William i ta nu wal me le no loto e ko yo i tanga te ina o mai lo ma onga e o fa ta nu me le e ila ke mi foi le pela na ta ua ina ua batu te ina ma mataulia a fa lo tala ofisio tia e kasia ma foka ika le au ko e se me o ai le i muta i fo i le tu wa no ina wa pena ta wa fasio kieso inga wea fa tasi malona tama inga wa i lo no li liuko inga fo i tala inga ia so sola ia kama wa fo o Peñamina ma le ile o ni manga il va fa ko America so sola mai sa mo
si o fai ngai ma wala leli e foi le ke mi ko e question de tangata sa ka kaunga le o sa ka kaunga nga foi na kolengi le kama ia se ke mi tatau au le tua ia na le tua loa e le imuta ai foi le mana o morta malo pe nga fa lo ko fio ki ngaka e le ingata inalo no fa me moela man meia la wa le tasivalu fa se fu ya ia na toe tau mo fai fo Ioana William ai me na missionary man to la o ma liu Ioana William le temilia ia wa tu la I mai lona isi uso para lang o le ala e fa mo fa pe le tasivalu fa se fu na toe alo le si ya tala inga iniwe o le tala inga la le fa me e to tonu missionary na mai tutuila ya ai to aiva missionary na mai Samoa le ala fa pe sa ta ia ila to Thomas Heath ia o Thomas Heath kusa o le sim o le missionary le mai London kusa la o Thomas Heath le sa no foi manono wa le si pa mo ia le tata no foi si vete o Thomas Heath la sai manono o ia la le na ta ia la o malanga le e to tonu ia missionary mai tutuila ai to aiva missionary na mai Samoa o le rato malanga la le fa mai na watu abel tana le lei iniwe ia le fa matalanga le so me ku ke e atanga taniwe o le malanga le na ave ai fo le fa mai they took 3 new wins to Samoa malanga le na ku ke e mai o mai ai loa ia le malanga le ma mai ai tangata to tonu mai niwe mai le ave Samoa le ala o le malanga na fa mai ngala to au mai e fo I tangata ro tonga sa no fo ai iniwe o longa ingoa ia faka fiti e nua a solusu fa o ke topo le kasi valu fa ono ia le ta ua I fa pea na watu wa ile si missionary ya William Kio Manispet matoe ya sia fo ni we wa ile wa tele attention wa e fi wa ka we ke mai le watu la va ile o mafai ona o le malanga na ta si valu fa ono na o ilo mavel tangata ni wela le sa sola isa mo ngo ya peni amina ya matoe abe mala utamale o fakafiti excuse me faka fiti enua ole vanga la le o niwe maliraro tonga le sa no fo penia mine yo niwe ala tonga la kamala le o faka fiti enua wa umma na foi la o marua sal pasta ka ke di oina ai ngai mi ma fo le wa ne ta u ta si valu fa o le to ya i le va lo tu fa fo ngia pa langi la ba ma tanga mai tutuila le lopo ta u wa fe malanga lo na wa ka di le ta ma fe lista po kala me le u di fo to mai tutuila le na lu smat pon malanga lo le fo le lopo ma o fanga ya me se o taniela pe o kanga kai le lopo tanga te ya le na ta ua le no tu malanga elo ta ua mai foi le o le simea ta ua mtu tia fe mai po le arte mai ele yo singa me le LMS ele itu mama ina foi le LMS foi le não pe le window missionary si yo ile simea foi le ta no forma to vai tawe le tele foi yo nga bunga sa foi ni tangata wa ana o tanto te mile nei nga no kasi dua fi ulo fa pele ai o ko semea ai le ma fai lava no fo pe tangata ni male loto e ka kawa bang malo inga ya ni we pe le ta o le sivai mea foi le mai tilo le pasta le o le pe le ko ese passion fo le pe au kilo ile passion le ngai tangata nei awa pe wa ule ngala ke mai ni we pe wa wi ka ki fa ka dia ka ki we me si do ka le fi fa lo mai yo we va ila i we le pe la me nga ku malanga ake enga fo ala vo ko fa ngale strategy le nga fa ya video ko yo mai fo mai singa ka ia ko yo mai fo e mai o fo si o le mele fo le pe yo le fa ata mai le o me fa ata anti video le fo o tangata ni tenga le fo o mai makaka le ku sa pe o le mele sa fa ngae e fo ia aua lava nei na paulo la wala e mafai ai ona le liuni we fo le mai kongo pa ma mo po le mea o lo insi o manga fo le tala le te lo la le si mea ta o la tilo fo le
ele part lenga play e malua foi le onga malua theological college foi le wo ai ngai uia ele taunga tele le training lenga provide malua wa pio ina na foi le lenga nga o tawi na itangata missionary ele ngata itangata sabo al ko kelo tangata ni we mai si foi atunu sa onga malu le pada lenga play malu ko le training o biso ngale fa pito la va mor ngalu ngale fa missionary why this is the wala sunga pasta ko le o telo inga o le makwai ka o le mele o le train o kangaka ho le to train fa pito ya malama me ka ngalo fa missionary o tu va perdre fo ia fa fonga mai fo ia e tato e carecia e fakasa amo ko yo fa fi kai ha u ele tu ile loto mo le ngana na matai marua mai o te tolo pu lo i maru vai ko lo pu lo ile carecia po ile le mai le na te mi se yo mo le te mi nei e le fa pe wa man na vole nau ina ia o hina tangata ma ia to improve atili o ile le ngalu ngalo fa ia fatai e kalesia e fakasa e me se foi le on fa au malo tonga luenga sa fitai tunga i foi le mole ele tapena ino missionary nena la to amtena ngalo le ala u me ka ko ke ma kwa ilu ia lo to ngalo na fa ia ma e pe le ta u lo sunga solo ape moni lava wa tanga tai ana to mai le na mai no foi sabo ka solo mai nga mai fa mi nga bele training malu e ma ka dio e ana o tanga tana ma ka dio ma fu anga ringa solo mai o ngalo su e ka kala o ini we fesioti ile ko fia fo ia a ta u mo le mausali o la o ina wa pe o le ata faita o le kasi vanu fast food fo le ka o nei le nga anga fa pe o mana fo na o ta wina la o le ia fa mai ma ko ai ko korsi la ngona fo le loto e ka ko fo le na ta o le nga mo le o ina wa le sitanga ta fo le temi o ke le tu lo we o ke le fa sino ai ele singa nga na fo le sa fa mai le o le fa o si dar ko nga pa ia e le mo bisa ia o trata ia bolo fa Italia arta u ala le uta tu vai o ke le o le patra play malua no winga na pe o ta u fo e kolo pulo langa e mo yo luta fa fi au loto lo luta itipa ata tu te va mai tua le o pe o isa sa fo ma ye lo langa o mai lo tala le ye le foi la pe no fa ta u le mo le au ina kele ta u le au ina ma te lo la ulia ma so la mai foi le ai nga o mga o inga na paula ngona ka ko fi hal io ko fi hal ko foi ia ka le foi ana iso foi le pe au tilo wi ile ta u tele ole o tawina fo io tangata mo ngalo ya wala nga ile se me ma fo ile jo ho e ta wo tele le ma mo tangata ile mangingo fo ile o se fa upo no fa no no le se pot ile o fa ngaka ho ile le nga sala o fa ngaka ile le ma mo ele va tai ile a onga malua ya mala o tonga no nga safatino tatonga do funcionary alata te tala noa pea ile connection le na ye penia mina masamo le connection foi le na ya penia mina ona e faisi so chichi kele o ngaluenga penia mina le ni welia sa o tawina I malua ya malona o le so tanga la le training of I malua male effective on ngaluenga na to e foi penia mina fai ni we e wa mala tua ele tasi le lua le tolungi attempts yang ka mo fai o le abel tale le ai le mo fai ai ono o le tangata le ngo ya penia mina na au mai ni we excuse me a mai la ile fai la nga o ngai malua e ale ala ta no ala ye ele effective ke le telo training le me wale o te matua yo fa pea to
e ke le ale se ngola lula o male le ja e wa le pe ole ona ta ua ma tau o talo peni amina ma kauria kasi valu ko se fulu kasi valu ko kasi ko momoli oi i ni we kasi valu ko lulua ko so la ma va fa ko ka sa mo lo winga foi le fika e kausanga pe ba ile ba e kausanga le nga choine si kama kausanga le nga ko ni we fa ia e tupulo le mele ai se tasi o una le na la tolua e va pelo le la sola to no le la tasi va tolua le nga sola mai lo ai sa we sola mai sa mo i lo fa mo ta America o le ma ngai ala le mele o le solanga le foi le Samoa e o ina la pena mo le mano le sa o tawina e no e lo so penia mina ele kolisi fa fa au manu ia un moro e ta si fa lua to e fo i lola ia leo penia mina na ola Aaron Pusagot le missionary lena missionary Pertania ola o Aaron Pusagot la na ko e fo ma penia mina na ola le va missionary ta o le Camden ia ole ala e mo fa mai ina o tau nua tinu e mai o mai tanga te fui e fie mata le va ai mai o mai tu lo penia mina le o i mai manu la unga lo ia i mal tala hele mata lo ia fa mo fela mai tanga te mana e fa sioki penia mi e mata ngia sula pia e te pesalo ta te ma kauri o sa ka le fa mai fa mta nga no foi fale a lupo mo foi fale a lupo alo ngai palauli ma pa kiso ai palauli e foi sia missionary e ngoi sana io no sui ai lo ngai ngoi apenia minga kuso ngo sa awar nga kai lo penia minga o no kai le ngo tata ai pe nga ave lo ele a foi ele a foi missionary le pa singo ngoi ngole le ngoi apenia mina ia pe la ta una ta wai foi ele a foi le mta tia foi ole o le fai ngone le fai ngoi ia sia wauna ma ngai la no tana ngal me mai le o tunga le a penia mina ma Aaron Pusagot ia mai la un atu e felang mai tanga la fasioti penia min to e foi lo penia min ko ia lo penia min ta mo o le lunga la le penia mina Samoa le la fa mai no foi lo o ya William Kills ya Mr Drummond ia pela na le pena ta u ina ta no ngale na o mai i malua ia le uso o ke topa la ne tasi valu fa ono le ala na to e fo i mai lo penia mina ma faka fiti enua ko e fo i lo le i niwe o ngala le e fe mai la talanga e le ko i no la po le mena tupu la kama le la lokonga o faka fiti enua but ole mau fa mau va pe na new end stop penia mina from entering other people's houses longo winga la le lokonga longa lua le fo ko penia minga ele italianga e tangata o fa mai o penia mina la tu fa mai Samoa kasi valu fa valu another missionary arrived there in Tana ia mana inisi tangata ni we wa fa pe na keri wa umana fa keri sare pe ola towia lena a matailo ona tau yaini nei tangata o tonu ele fatu tong va keri sare io wa pe ona ta o fo isu wa ma ngai fo ta anga nei tangata mo ko dio kasi valu fa lena fa vai ia malua ngai tonu ilo fo ile ia avele ile fo ia mistana ile kolisi malua ma o tawina ia lena fike fo ta no ia ifa mai o le luas fo le ono le kasi valu o la masinga se fo kasi valu fa ono na to mo li ai penia mina ma fakafiti e lua iniwe ina ua matua maukula o ingola o la penga tala lei me nga ko o ta ua fo ile ole ngaluenga malua sa faia a me yo ko fo ilava sa te lava so i la le se senga o le mana nga ke mai a fe mai o si pe o ta o la mai tale pel va no le sina me na te nga ita tani we te ta wantu fa pe o le watu ma fa mai fo ile e so solo se fa mai fo ile e to tono le no mai sa fale o ainga o fo i fa sanga uli fale ainga a fa mai ele i mapu sa ngani le tua o le singa me ta o fa mai ta talo ma ngani le tua le nga ma fo inga ma wo na ma fa ia i ona fa wa per nga wenga
so singa me ta ua fo ile na ua ile tau ua e ma fo sia la nga umana o tawinga o ko le loko ke le loko o le ngalu ngale sa fai malua me na ta ua i tolo pulo fo ile le ta ua male nga o le meta o le o inor tangata ile o nga pole la fio pa ia le tua winga na tala fo ile e makoi manga o mi ale o tawina o kai o wai e se ale ole winga na ko tala fo ile pi o to tono la onga na kele se menga lu i ka winga i loto na yuso awa ole mai fa maunga mai uma ya onga ma me pena ya le pe yo o tanga ta fo ile o se fo ile mo ya wa ka e ka o ke le me e wai tati lo fo ile kasi valu fa valu le ngala kula se singa mistana fe mai ela ku ye le se singa wo yeso o yesu ale mga o mia le fa o pe o se singa lu tele fo ile le fa ye kongo malua lo vinga la tele fo ile le impact to tua fo ile le ia la mosa ile fo ile ngalu nga fa wa nga ku wa nga tamba ya tonu ele tonu ai wo lo to la yeso o yesu ai fe mai o le mga o mia singa lu nga tele ko fia fa yo le o mai la wa yo to tanga pe kasi valu fa iba le wenei sa te lea se teimi mo se mama futanga matoinga oka awa isi ya meno interese ya to ina wema ma tatanoa wedele masitoina ya ole ma fa ngwela na le no wala tudilo langa no fa longo la u fa mau e fa tu fa tasi oka ya le tusi wedele tala ya wal tanga no mo ma tusi ile ai auto moile tu sia ko a bela le me no ma na ia tele ia cha u holele o le kele yo le ngalu wenga le sa fia ngai ma foi le male fakasa ya me se foi ia sunga o ka fawon ele fa mama wino fa mtalanga ia wa pe o me ia le mtatu to le ka ko mo fonge timing ma ka ko kilo i me na foi tangata ia male songa i ka ko le ninga baina ele mena tupu le nata ini ia male ngalu wenga malua na fai holele ya mesele kale sia e fakasa ile sendingo missionary wale wo mo fonga wo mo tilo pe o kwa ke le la vole o le mele le na au mai foi le typing patches da fatatia mai malua ia mese foi ile kale sia e fakasa eu ta topa ba ia ngalu fa missional e wa o ke no mito de tanore o ngalu venga fa missional ele va casa ia wa di finga ele io fe kala nga makia ia o singa me le ko porque mi o fa kia al meia o tu strata pe fo te na mai e ko a ko manguia e ko sa palaia tua e malua tanga ta fo ia makua solid ia le fa o tanga ole tasiva faiva pasao ngol tatai fia pa i alta tan no ngale fine ya Paulo Aniseko fasavalu mai falata ya o te mana malama la inga fasavalu i falata o lo tina o falata o le tangata le tasiva favalu uso o Paulo Aniseko fasavalu peso o ia le na suia atoa le tone fo ile le ngalu wenga fa missionary niwe wai mo ia la na tau nu pe nya mina faila na ngalu wenga mo ni nai tangata o le swinga a to le ngalu wenga fa missionary niwe o le tau nu unga to le tangata le e suafa ia Paulo Aniseko fasavalu tasi valu faiva o Paulo Aniseko fasavalu na alu mua ile ulua i malanga le no le tasivalu tolu iva le na maliwe yo ne William le i tuwina la ai de toi fo i mai Samoa o le toi fo inga mai la le Samoa te loa le i nofo le pea ia Paulo Aniseko fasavalu na mafau fau lava ia toi fatau nu nga le o le ala o te vai atu il fa mau ape o ia lea na mua ta le peina i lalo mo meo pā mai loto o lele o le ita ma le le talia ina o le tala le lei awa luke whaalo ka ngaka makua he was well trained, well prepared, so determined, dedicated, committed to the cause of the kingdom o Paulo Aniseko fasavalu o le whapunga le se wha mai
na pupula ini we ile wingo le tala lei al fa punga le o ka fa olo a me o se tangata lo to tele male maele nga ni we ko fa mai ka we tangata ni we Paulo ani seko fa savalu o le apostolo ni we ta si valu ono tasi ta si valu ono valu wa tusi ele tusi pa ia a toa le ngana ni we o lo vinga kilo ia mal tasivalu faiva na amata na venga tasivalu no tasivalu wa a ko umar kuspa ia ni we ya tasivalu lima lua sa fa pa ia ina ile uru wa ifale sa ini we mo saulinga lotu o le tau sanga fo ina tau nu wai mose mai Samoa e fe so swani ya Paulo ne seko fa mai la fam tala ngatu se pa ia na vave ana sala laune tala le so ka ko ka kala mola kiki a pasta vo de le il tanga tele ya Paulo ne seko fa saban fo ile loto tanga tawai ole e sawi fa mo pa pe ole taimi le no mo li wa le fa mai na watu le va a loto ya da tau tu kuka ku fo ile lesi ai ya langa mai tangata ma upenga ma ya ko ya no va lesi ka mi bilo ho le su sm ala fa mai fam tanga ta mi bilo le va fa mai alta a Paulo an seko fataval e o su sm tu wela to wele ai se ko mai ale vai ka kala yo mai ma ko i mo e pere ta o te ngata nei ele foi le te i o tu mele e pi o strata foi te wala fe metala foi le tasi valu no tasi ma al foi le no fa fa ngofia nga sa fa e misilao malo no so kasi valu kasi e kasi valu ngo valu onga ole nga nga sa fa na fa ngofia ono le misale per tu spa ia ta wa pena mata no fa le ku spa ia tu se mariko nga ia fa nga ingale tu spa ia sa mo e fa li waile ia le foi le ta maior tangata male manam ta inga a pela na ta o foi le men taimi de ta no ni we e le se taimi fa ngofi ia va i fa tonu ta foi le va ele i te ene tangata ele me fai lava foi le fa mi sa te tangata ma ka fai ale anga ula ke mai ru ko va pe ko fa sanga va mi sa wai alma ngia la wa mai ona o mai la ia wa maua le fanga o ne ale fanga o ngonga ele inka ka ngo fot wa mai lo ma Paulo an seko fa savalu ku ulo mato ia vaida ele fa pena na o Paulo fo ele fa savalu na no fo ina no foi emociono todo uma machina fan o le mea na o vai tau le wa pe oka so le mata tie ko na lo ya ala fa mai e mana tu na tu o atu no foi na ele se fale le ka ngaka le no ala la fa ma mai na atu mo no foi la le papa so lo vingo le anga ho le na atu o no foi lo mo que le pe wa le me ai que le pe wa se vai e ma ka i upo sa mo e que ka kana la foi la me o sunga i fa penga o no fa le manu le ala mo ko ngo i la o na le wa me no foi fa mi ga fa ngal papa a fa me foi o la o fu la au le mele na ye na ai me sia na fa na ya ma si mi me o siri fe mai vai ia kala kusi fa me ka kali langi vai o aupo o le sina me na foi na fa penga ona se vai ai le i te malo le Julia wa ko ka le le ko me ka ko le savali fa to tua wa ta ke vai lo ko lu ma ka fa ga pe ko por fa le sinu mga i wa me fa me to fu le fa no ne to fu ele intanga tau yai o le mea hoi le pe a tatou fatusa i le teimi nei ua upu ai le tete whalongolongo tete whalongo iai lau sunga le whawhengainga o lo o whawhale le manu ia ka ungeongo ia mea whawhenga so le ai longa i se koe mo se whale le manu kuta ka ni era o mention ame ia ai lo winga o la utala hoi le au fai kau nge talange kai pese mea koe sa ve uele loto ai mese la le mea lea fo ele io nei tangata le ngaruenga o ngi kupe ma ngi kamau ainga penga au fika le mena tupu ya fo ele ya Paulo ani seko fasavan
ia male ko inga sacrifice le nga tutongi tangata nei fai asi maua lunga kele o le ato inga o la whataulanga ia ta ka fika iai o atu le se me no fo ele per me vole le atu fe fe senu e ka ra kula fa ka mari mu ia lo mauta le ala o si fe ringa ia o si fe ringa o fo al mele o ia le ka ka ku se mo fo pule har e lo pe fa nga o fo ile matua stea ia loko ngai tangata tasin me manga ia na ta ua sulu apeli tanga kale fe me nga luenga tangata le ni we ele ifatanga faia this is one of the powerful for statement of faita wa fo ile logo winga sanga lue le fo ile fa no ngo tinga ele va ipe le se me ai po vai fm ele ifatanga faia nga luenga ka kale fai ia wale te lo tala na maliwa ya o na mala ma wa I fo le io ele ko fo mai samo o ia ta me dato o alu tangata malo na ola atoa wala pa o ki ai ia tau no le me mala wina ia le tu o I me ka lo to fa ona mo le tu moni lava e ta me dato se fe au le ia tatou le ka ngo foi me le ma me le ka va ko le lu manga yo tatou fa no ine tulu a tatou foi tau tal anga tata nei ele se manga il mele na alu fa tu ia ngala ko finga lu ele kwa fo le nga fa ku mu lima ngal ka ki me atu ole mele a fo le le te foi tau atu ai apena maliwa ya paulo ne se ko fa savalo ne we o ia ilo no tu nga mau male maafa manatu I tafatafa le malu I matulau ai o le sia ai le ni we ta o matulau o lo o iai lava male ana le sano no fungo moi paulo manonai pa mai o teu wina tanga tole no o le ai pese me ko fa mangako I pea le amatango le tau nu watu le apostolo wa ka o malo le apostolo ni we si esen manga yo me fo ile lo te tangata fo ile ala fata tia le le ke sir tangata le e mo tau dio e tunga ma e mo fa kanga lo ala wa lu tala anga ole tangata le e lo kala kule ka ke fo ile nga lu e mali wa fa pe se o ma ke o ma ko ile ile a te lo ala le me fo ile o no fo ne ma fa pe maybe one of these days manaya le o ye wa o te fatala wo na mato malanga le na mato o Papua New Guinea na mato no fo le ma tilo le mafa manatu nai Port Moresby o fai au no o la tu si no I mo fai au no na malanga ele to fo mai na mali liwa ya ora le te no fo pe as a person, you will want to go back to Samoa, but if no, you tangata. Oni tangata. Ye sa no ko fo ye. O ka se man na yo le mato tu wa lu mo le mafa manato le o ya pe o ka ma ko isa ve o le tu lo to le kilo ye. Ya again. O ina wina missionary na le fakasa. e wa pe ata tu watu nei la po o levanga o maliule le wa pa ona tala anga o mertemi nei o tala no ile no ni we a me ga te lo ile tia ole e fa ka hu te matal me le alu fa missionary wa lo ti le ngalu ngale tua e le a ona na o mertemi le tan no tangata e o ki fo ile se o ki fo ile tu lo se me le nga e te me te o mai ko ngor ke me man ko ngaka a o ye fa lo menta tu le ta we mo ile fa ngofie pa e tala noa mamana tua pe tangata nga sai foi wa o taino apostolo oni we foi le wa taino na fa na ave de malo wai o tangata le kala anga fo le fe me pe se la me po sulu la mosa na fa ngofie ie na muri atu ono ngalwe ngatangata le sa fai e manjola le e fa mo fa mai o te se valu lima iva na tau nu o ile se singa o ile ale kalesia ya mai loa le matua ile lei lava le tusi pa iana niwe sa fali liwina e fe au Samoa I lalo le taita inga Paulo ane seko fasavat eva aile le matau me wala le te fatu ela utala ke le ka wole me ole awa ina fa ftai lava ile kolisi malua manga luenga te le sa faiam fatino ina natin ya le o te tali tonu wa te le ai le vave ai o le tala le lei
ini we ona ole ngalu nga sa fatinoina ona fe au ma ona ngalu ni we temna pe le pele le la fa malawa ti a fu i tau ane o tau ainga i fe au ya manaia ola uno i fo ila ya sa to ina to ina ne le fatu mai le ma faina ngalo la to ngaluenga ya mo o Paulo Fasavalu Paulo Anseko Fasavalu o alofi sayai tasivalu faiva e tasivalu ni maiva se furu tau sanga na no ya le sila le me o kirkilo ele se furu tau sanga le ngalu Paulo Anseko ole makua intense la mo se fuko sanga le ya wai uma se fuko sanga o ka le ke leon o lo mo vinga lo mai malo lo ni kan kai wai ke ro la se singa le ngat le na ta wa nei e la ko ko ai o foi le ar kuspa ia mo ko iso ako unga le liu feringa fo ile tu le ngana fa ni we o nga do na tata nei lo na lua Samuela tasivalu ni malua tasivalu ni maiva ya o Paulo a lofi tasiva ni malua tasivalu ni maiva na maliulo na faletua to etaliwa ile Samoa o Amosa sangalua mo ni Hebrides po Vanuatu temine nei tasivalu ni malua tasivalu ni maono ona to sitia ile ni we tasivalu ni maiva o Sakaio sangalua mo ni Hebrides po Vanuatu tasivalu ni malua tasivalu ni maono ona sitia ile ni we tasivalu ni mafitu ile tasivalu ni maiva o Elia sangalua mo ni Hebrides ona sitia ile ni we ile tasivalu ni maiva Lutelu sa fai au mo si ufanga sa tupaitea sa le lavalu le puyai fusi ano amaa ona ofo lea mo ngaluenga ni we ile tasivalu iwa sfuru ile tasivalu iwa ono ona Emia sa ngalue ni we ma ile tasivalu iwa sfuru ile tasivalu iwa ono malolo ma Samoa ona ngase o Luka sa ngalue ni we tasivalu iwa ono Sekuini Solomona mafata mali ya avatele ni we tasivalu ono tasiva ono fa na malanga ile valele Fiji Airways to Fiji ya ona katsa ile ole va vole sa ta u ole tofua le sa ve o na malanga ni we ya na fa au ya le pe ole ta u o ile le fa mo mo ya te lo pe ye ni si fa au ya ona le mo fa mo ya e matautia ya ele lo po ye ni si o to fa fonga mai ko ka ni granga ya ma ainga ya save o le tua o to loto ono nga le na fai o to tu a tata no la titi na minute de to fo ile yu pelisi liva ya ale tala le ni we ya o se o lo wa le loto fa tai le tu le fa me sa fai ele sa uninga ya pia ele ayo ni we o to la ele ayo ni we la ya pia la se fulu unit asivalu ivaono fa potoponga o tangata ni we sa fai ai le lotu fa fitai le atua ona wa ulia le lima se fulu tau sanga talu ona tau nu le tala le lei samo o kase manga kaukia ya alela sa ta tilo I fa monga ia wa pe se lui tau le e to tonu le lima se fulu tau sanga le o le tala le lei ni we e to alu se fulu lua missionary mai ni we na o I Papua New Guinea fa tala le lei Papua New Guinea ya le winga la tala hole ile kele o kai minga ka mo fai ai e avel tala le lei ni we le ana through la wala tala le lei ni we le ala fa mai ile lima se tonu le piliota le lima se fulu tau sanga o le famana tuina e lungo se fulu lua missionary from Niue who went to Papua New Guinea to se fulu tasi missionary na mali liu Papua New Guinea po tamalo loa ai to se fulu fa fine missionary teine na mali liu I Papua New Guinea to e fai foi mele la to la va fa mele vai le va missionary tila lua e ta u le Niue sa fe avea I missionary le va o Niue ma Papua New Guinea o le nava fai mai o le mea lofa le kalesia ni we excuse me o le mea lofa le kalesia ni we ile nga luenga fa missionary kaukia pena ta wa sulu pe no tatu taimi
foi le mele fatai na wala wina I mo tangata o nga lulu a ia le ala le ata le va ia foi le longa luenga sa fai a o nei tangata o mani a o le fai o tangata nei na winga mai mo le ngata o le liu ni we mai luas fu malua tangata ni we na ave fa missionary Papua New Guinea ma foi sia ile nga luenga o na mo muatu me foi le tola o pe na ta o foi sunga ia su ape le nga fatai le la mosa e misi o malua o no nga luenga sa fai ile o tawina ma le awina to missionary le o fatala le le ile la rolangi ma o ifo e tauna langona Samoa e tauna mita Samoa awa vai talanga ba tu sisi tu o tangata Samoa na le liu wai ia ni we tala le e ma fosia e nga luenga sa fai mai la vai te usanga utona ai malua me se o e na awina tu pe na la wina tu ngo au na umali liu o nisi o tanu mia mali lo ma ona ole na no ta inga ia fatala le ina la langi le utatu wa ia ta ia luas fu malua tangata mai ni we wa ave ia fo I Papua New Guinea le lu fo ile a fa lo me se tangata o ia fa fanu me ta tu to fo il meta o le misiona fata o le misiona I taimi o fe fa ia o taimi nei a fa indatu wa ai le mena tupu I tangata wa mai atu e to fa fangu mai o tatu wola le taimi nei to e mai o tatu na wale we ba ia fa me se fulu tasi ta mai ta mali na fe oti o ni we I to tono Papua New Guinea o le atale na o ngalwenga sa fai ngalwenga fa missionary o le te le la ole foi le o ngalwenga le sa fa tino te mile o ngalwenga le fakasa e voi le o te faftai ya o le tua ona o le sa pesa taula mua le fakasa e ngalwenga fa missionary o te loa po to fia ni missionary to malanga o le lui foi ali e tau ia wa pe o le sile mea na tele na matata no masi to ino oka o so I fo mai o ile tau tele nga nga sa fa tino le fakasa na taimi ya mai o ditali tonu ono le manatu fo ile pasta fo le tanga tapia si wo le va fakale le inga le lolo o la utala ele I kai nga ina le lolo ai ko fika nge mai to tilo le melo tupo nei for example o tana le na o mai e tanga tapeltania tatu ko yalu nge ko va ai le statistics like ko mo peltania temine ko kiki ave ka mosalemi a peltania o mama tu atu mana mi ale to o ni missionary peltania o lo winga la utala ele kai nga ida le lo o vai nei te lo o le te leo nga lo fo ile mana o mi fie fai ai o le mele to una tato te chilo ele te wa unge ka ko ele me o le maintenance mode wa le mena le tele le lotu we are in a maintenance pinga nga maintain nga le lotu le pura le ele ka ko aggressive ele nga no va misana I think this is something ko sa ve taxi ata ele va pe o va tu va pe o ka ko pera ka ko ya do linga da tala together we can encourage one another ia tato fa pe na fa no ina pera nga no fa missionary ya wali si le va nga no fa missionary o jamana to we am ko ka o kengi sila planting churches ele ika nga ida ngi sila ngi no kwa fa tu wa no to ho ile ya matato tiro la nga no fa missionary la wa ke le atonele mfaina ya no but you can help by financial support together we want to bring as many people into the kingdom of God te loa on tato taimi pasa le o te manatu o tato o mai fai wina o tato proclame le fia fine nei manatu lava ava pe yese vai fo tato comment section ai na comment vai da te fili foi pe yese me te fia mama na mai le ngona lava nei proclame tato fitu fai a fai foi se fili fai me o te leilo tao so matak vai le mateleilo mani me uma ba le ngona foi le tato fitu fai foi le tato ngalwenga fai fatasi a moe ena ia tele ni anga manu malo ina bolo na malo fafta ia tu tato ava fonga nei po manu ia tele la male tua ba so fo tato to felo ia
ia faafita ia tu ona le avanoa faina se toi lo mota ia viele tu tuma pasa ia na vo uva tu la ona le tua pe ona ole na la sela ngona ona tu tal no ia ila tu o ena fa penon amerta la le niwe ia to le sela ngona ia te ma o to fa fangu ba yo tatu tangata o le au ma tona le fa mo si tatu to va ai mata tu va ili ina ia mai sela ngona ia tatu e fa ai tatu le a faina fa na fa pe ina ni tangata fa mana ina le tua e te tau fa o tatu te minei ai ole la fa sela ngona la ona fa fo ise fa le tonu ia po se tau sanga po se me fo ilo tu sa mala fa lo ia ole tua fa pena na atua ai me uma ai vende fiafi ia fa mangalo fo se ai fa manuia le tua fo ia ne fo ia so tatu to fe lo ia langa le le tua le fiafi soi fo ia soi fo ia fe lo ai ta fo o Yesu amen